Serius nol serius nol lah. Lu datangnya apa orang-orang kah? Assalamualaikum. Sudah em. Lu ada bang? Ông ra. Halo. Sih, mau datangnya apa nama lu? Mana itu salah Rồi mấy ông vừa. Sih, mulai nang buka HP-nya datangnya apa? Alhamdulillah nol Nggak, ông vừa. Oleh teh, mau oleh-oleh naon? Được. Dạ. Wih, Dạ. oleh-oleh Dạ. Anjir. Rồi mi. Anjir, rokona iya. Bener rokona Qua trên không biết má. Malah, gue tadi ngopi. Wih, rokona, aduh buka HP ya nama hebat Nol lain teh ali usaha teh di mana nol? Di Batata. Batata. Daerah mana nol? Batata. Batata teh daerah mana? Itu tuh di Batata. Di mana? Batata teh ayo teh ke Harti. Jauh teh dia. Đâu à? Trên không biết. Lên về Prima Tata. Bus Prima Jasa mana? Lain bus Prima Tata kayak aing rada. Jamin ge Prima Jasa, Batata. Asal disambungkeun Batata. Tata. Batata. Bagian di Tampe. Oh, Purwakarta. Batata. Oh, babang saya tadi ngejelaskeun teh jadi aing geus teu lieur. Gue tahu ya, tahu itu. Alamat di mana gitu Salape nanyakeun ka saha ya? Jelema nanyakeun ka jelema. Alamatnya di mana ya? Pada itu maros. Ya tuh naon? Iya ya teh. Abi teu nuju ngeureun alamat. Awan naon ah? Abi teh kita tadi nuju ngeureun alamat di teh. Coba ah? Alamat ka Pasangkerahan. Coba ah? Ka Petataan. Sanes ka Pasangkerahan. Coba ah? Ka Petataan. Pasangkerahan. Sanes Patatahan. Ka Petataan apa sih? Apa? Apa? Ka Pasangkerahan apa? Ka Petataan. Tuh, di situ. Kita tanya teh apa tatahan mulai tuh ya bangga arti aing ngomong teh Bela jawab aduh. Cak, oh iya gimana? Enak banget ya pemandangan sore ini. Indah gitu lah. Sambil makan otak-otak, es jeruk. Ya indah banget pemandangannya. Cak, diminum jusnya? Ya makasih udah kenyang. Cak, boleh gak jujur? Jujur apa Gini, sebenarnya itu pengen serius sama Caca. Bener pengen serius. Tapi Cak, juga ini sebenarnya bingung kenapa? Anjir, bingung gitu nyari kayak gitu kurang baju pengantin gitu. Kenapa Oh enggak Cak, enggak apa-apa, aman pokoknya. Oh dikira ada apa? si bokep bogohan keren budak leutik keur bogohan keren Kahet bohel cek kenal kahet baba Sedang menikmati hidup bos, bareng Bebe. sedang menikmati hidup baba sia teh minta duit ka kolot ke kahet Betul kita happy ya Cak. sil bagaya budak sapotong bal nilai kanan bogohan ke budak sapotong ningali kanan naonan neng Kasih masalah hati mah. Namdaik neng ke budak sapotong bobogohan lagi sapotong neng leutik Kok blok yang ngeledek? Awak boleh sepotong, tapi break mama. Wani diadu. Sekarang mau kemana? Biasa jalan-jalan ke Pesawan. Berhenti. Kenapa? Kali-kali mah ke mall atuh Tapi kan di Jawa juga romantis, Cak. Romantis, nu aya ararate. Orang Caca yang gak mau, tapi kurang mah demi Caca kita berangkat. Cing, beneran aya si bos, jem duit si urang,
sekarang naon? Keur kieu we ke santai. Kayak si barbogohan baba budak leutik. Jalan-jalan ke mall, awewe. Si goblok. Bos, pinjam duit 100. Oh, rek pinjem duit, tak jalan-jalan ka mall. Tong diomongkeun. Deng, ulah daek. Sia mah rek pinjem duit, tak jalan-jalan ka mall, cenah si budak sapotong mah baba. Ngelakuin bawa ka bawa teh. Geus ah, bye.